Amahoro y'Imana nabane namwe. Muri uyu mwanya reka nkubwire ko naguteguriye inkuru igaruka ku buzima bwa Jeffrey Cruz. Uyu akaba ari umusirikare ukomeye cyane muri Amerika ariko wakuwe ku mirimo y'akazi kubera impamvu tuza kubona. Rero reka nkubwire ko kandi nguhaye ikaze hano ku Isoko Media. Niba aribwo bwa mbere uhageze wakora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho gatanu kuri gatanu. Rero reka dutangire n'inkuru yacu. Jeffrey Cruz yavukiye Pennsylvania mu gihugu cya Ohio, aha kari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yabanye n'ababyeyi be Arnold na Joan Cruz. Tugarutse ku burezi, yize amashuri yisumbuye cyangwa se high school muri Pennsylvania. Aha akaba yarahakuye impamyabumenyi y'icyubahiro Circle of Excellence, ihabwa abarangije bagize uruhare mu guteza imbere umudugudu cyangwa se akarere ndetse n'igihugu. Kubera imitsindire ye ndetse n'ubuhanga bwe aho mu mashuri yisumbuye, Cruz yaje kuhakura igihembo cyitiriwe Cruz Leadership Award, gihabwa abanyeshuri baturuka muri Pennsylvania, kikanabafasha kubona scholarship y'amadolari 2,000. Reka tugaruke ku cyiciro kigaruka ku mateka ye mu gisirikare. Amashuri y'ikirenga yize mu 1990, yarangije Political Science muri Miami University aho muri Ohio. Mu 1996 yabonye impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya Masters of Science muri Strategic Intelligence muri Joint Military Intelligence College aho Washington DC. Muri 2004 yize National Security and Strategic Studies muri US Naval War College. Muri 2008 yarangije National Security Strategy muri National War College, National Defense University. Uru ni urugero rwo kuzamuka mu gisirikare, kuko nk'uko mbivuze, uyu mugabo mu 1990 kugeza mu 2002 yabonyemo amapeti abiri, aho yari afite second lieutenant ndetse n'irindi rya major. Muri 2005 kugeza 2008 naho yaje kubonamo andi mapeti abiri, aba lieutenant colonel, arazamuka agera no kuri colonel. 2015 kugeza 2020 yabonyemo amapeti atatu, aho yabonye ipeti rya brigadier general, arazamuka agera kuri major general kugeza abaye lieutenant general. Rero ibi bigaragaza kuzamuka kwe mu gisirikare n'uburyo imikorere ye yari nta makemwa. Tugarutse ku mirimo yakoze ndetse n'ibihembo yabonye, inshingano z'ibanze mu butasi, yabaye Director of Intelligence muri USA Indo-Pacific Command muri 2016 kugeza 2019. Yabaye Director of Defense Intelligence cyangwa se War Fighter Support muri Office of Under Secretary of Defense for Intelligence and Security muri 2019 kugeza 2020. Yabaye umujyanama w'iby'imibanire mu gisirikare muri Office of the Director of National Intelligence mu 2020 kugeza 2024. Rero yayoboraga DIA cyangwa se Defense Intelligence Agency. Perezida Biden akaba yaramushyize kuri uyu mwanya wa Director wa Defense Intelligence Agency muri Kamena 2023, yemezwa na Sena mu Kuboza
maze ayobora kuva muri Gashyantare 2024 kugeza ubu muri Kanama 2025. Rero reka turebe ku bihembo yabonye. Hari Washington 100 Award 2024. Iki gihembo rero yakibonye muri uyu mwaka nyine mvuze kubw'imikorere ye mu guteza imbere DIA n'ubutasi bwa gisirikare. Abamuhaye icyo gihembo bavuze ko afite integrity, kindness, ability to listen bifasha imikorere ye. Yahawe kandi ibihembo by'ingirakamaro nka Defense Superior Service Medal, aho yabonye iki gihembo inshuro enye, na Legion of Merit, aho yabonye iki gihembo inshuro 3. Reka tugaruke ku cyatumye ahagarikwa mu mirimo ye, impamvu n'icyabiteye. Impamvu y'ihagarikwa: Perezida Trump yanenze bikomeye kuba raporo y'ubutasi y'ikigo DIA yarahishuriwe ibitangazamakuru. Iyo raporo yavugaga ko ibitero bya Amerika kuri Iran icyo byakoze ari ugutinza gahunda ya nucleaire y'icyo gihugu aho amezi make. White House yatangaje ko isuzuma ry'icyo kigo siryo na busa, nyuma y'uko Trump yari yatangaje ko ibigo bya nucleaire byo muri Iran byashenwe burundu, ndetse yari yashinje ibitangazamakuru igerageza ryo gutesha agaciro kimwe mu bitero bya gisirikare byagenze neza cyane mu mateka. Icyo gihe avugira mu nama y'umuryango wo mu gutabarana w'Uburayi na Amerika OTAN, Minisitiri Hegseth yari yavuze ko iyo raporo yakozwe ishingiye ku makuru makeya y'ubutasi, ndetse ko urwego rw'ubugenzacyaha muri Amerika FBI rwari rurimo gukora iperereza ku kuntu iyo raporo yahishuriwe ibitangazamakuru. Iyirukanwa rya Liyetona General Cruz ryatangajwe n'ikinyamakuru The Washington Post cyo muri Amerika. Ikigo DIA ni kimwe mu bigize Pentagon, ndetse umwihariko wacyo ni ugukora ubutasi bwa gisirikare mu rwego rwo gufasha ibikorwa bya gisirikare bizwi nka operasiyo, gukusanya amakuru menshi cyane y'ubutasi yo mu rwego rwa tekiniki, ibikoresho ni ukuvuga n'imikorere, ndetse gitandukanye n'ibindi bigo by'ubutasi nka CIA. Byumvikana ko Minisitiri Hegseth yanategetse ko umukuru w'umutwe w'inkeragutabara zirwanira mu mazi ndetse na komanda w'umutwe w'ibikorwa byihariye byo kurwanira mu mazi birukanwa, nk'uko umuntu utatangajwe izina yabibwiye ibiro ntaramakuru Reuters kuwa gatanu. Senateri w'Amerika Warner yasohoye itangazo aburira ko iyirukanwa rya Cruz ari ikimenyetso ko Trump afite akamenyero kabi ko gufata ubutasi nk'igipimo cy'ubudahemuka kuri we, aho kuba ingabo ikingira cyangwa se irinda igihugu cy'Amerika. Trump amaze kwirukana abategetsi benshi bakoze isesengura ryabonywe ko rinyuranya n'uko we abibona. Muri Nyakanga ku itariki 7 uyu mwaka, Trump yavuze ko yategetse itsinda rye kwirukana aka kanya komiseri w'ibarurishamibare rijyanye n'abakozi n'umurimo Erika M. Centarifa, nyuma y'uko atangaje raporo igaragaza ko guhanga imirimo byagabanutse. No muri Mata ku itariki 4 uyu mwaka, Trump yirukanye General Timothy ku buyobozi bw'ikigo cy'ubutasi cy'igihugu NSA hamwe n'abandi bakozi barenga 10 bo mu kanama k'umutekano w'igihugu ko muri White House. Minisitiri Hegseth nawe yirukanye abategetsi benshi ba gisirikare bo muri Pentagon.
muri Gashyantare ku itariki 2 uyu mwaka yirukanye Generali S.K. Brown mu ngabo zirwanira mu kirere, wirukanywe hamwe n'abandi 5 b'amapeti ya Admiral, Amiro na Generali. Ngayo nguko rero amakuru agizwe muri aka kanya ari gucicikana mu bitangazamakuru bitandukanye. Iyirukanwa ry'uyu mujenerali ryatangaje benshi cyangwa se ryatunguye benshi. Trump rero umuvuno we ukomeje kugenda utungura benshi. Trump ni umuperezida w'udushya dutandukanye nigeze mbona kuri iyi si ya rurema. Trump ntasanzwe nawe ubwe. Rero reka mbabwire nti amahoro y'Imana nakomeze abane namwe, ndabakunda cyane. Amakuru yacu nakagaruka. Ciao.